Kwa marietwa mbetagwa Dr. Evelyn Kawira, Medical Superintendent Kanyakine Sub-County Hospital. Mbugeni bwega mono kile Her Excellency Governor Kawira Mwangaza nontuboa kwithirwa atetherete sibitari yetu mono aturetera borehole na borehole iji igatutetheria mono kiri ina ira ithikiritwe irio kiri mantu ja ruji twithara tuki riaga about 400,000 per quarter kiri matumizi ja ruji kiri different departments twithara twina departments nyingi mono sibitari iji kwina maternity, kwina wards, kwina outpatient, kwina lab na other departments na nande twina borehole itokuona kwamba matumizi jau jaka nyiwa alafu kaire tugeni bwega kinyane gutethia the community na ndibaga ataga roje au kaja na gutethera kwina marei kirebo na kinya tugeni bwega mono kiri excellency nonto bago tetheria sibitari je yeto mono kiri the quality of care. For example, na tureterete a digital x-ray machine kiri sibitari eje na kinya aturetera a laundry machine. Na laundry machine ewe machine nene mono heria gatumirika kiri go clean the linen sia patient beto na it's a very good machine and a very modern machine. Tugeni bwega mono kiri excellency na project nyingi mono iria atureterete sibitari ije yetu, like we have the LV bond, we have the armored cables na kinya kiri our oxygen plant area with the support ya the transformer ikombani kuikia oxygen kiri different departments in the hospital. The oxygen is required kiri patients who are critical in all the departments in the facility na itokuga nibwaga mono kiri excellency nonto bago support the healthcare quality of healthcare in Meru County. Thank you so much, we appreciate. Walito mbetagwa bundi ndirana loji sibitari ya Kanyakine ntorari na thine nene mono nonto baroji ibwaga ngabana wetu Kawira Mwangaza nonto thina turana yo kiri sibitari ya Kanyakine ni roje nonto kinya mwaji na gora twika ate na roje bakwiria tukatinda gushurikira lakini alibwega muthikira kana ngabana wetu ibwega nonto bwa ntatera wa vijana ro torikana kuona roje sibitari ya Kanyakine nonto neturana thine nene mono tukuinge mono mwaji gwatwika kinya roje nikaba tiro kamutaira na ambulance kenda tuona roje kuna line bwega ngabana wetu nonto bwa manzaro tuthithirira na gikeno kira tuone tore halitingwe ba Kanyakine ni kuona roje nonto nali muthikira wetu ajibe tu mwangala ndi ba sawana batutiona thine ukaire nonto bwa manzaro tuthithirira ngabana wetu Kawira Mwangaza. Eze ni team ya monitoring and evaluation kuma ofisi nene ya Mukathe Bishop Kawira Mwangaza area tuwejete inspection otia kawaida kire bwa eze ya Kanyakine Sub-County Hospital atu ina ikeno mono nonto na ndingu geze nirikite ituthe turiongaja mono kire installation ya pump kire installation ya motor toeta kire installation ya solars orida gitangi ya kairo itware waja nande itokungwira ati ngugizi nirikitie na roji irombete kupampwa ndene ya gitangi hiyo kwa nyume kwaja na ngugi nikinyite muthia sibitari ya Kanyakine ni rari na challenge roji otau mukali roji ndene sibitari ya arikia kuga ibarari na challenge roji ki project eu leta roji sibitari limu irura otau uga ironyiaga na kinya abali jaira roji room endi da izi kukurukira mbango jojo wa excellency ni thugani thongi muno kwithira kwina mbango jojo wa kithima ndene sibitari oto nya twene ura sibitari endrete okura na sibitari kenderea kinya gukura nkuruki so itukumenya bakethira bena ubatoru bwa roji ndene sibitari ore yokora no wekenderea kwenda gutumira roji ro bingi na gitangi giki kana kithima giki gukurukira excellency kethira giki ya utethio bubunene muno ndene sibitari ezi